Rahajang semeng titiang muwasteni komang Triwulandari sisya saking kelas roras mipakale jagi nyarengin lomba dharma wacana ring rahinane mangke. Mungguin dharma wacana sani jagi atur nguningayang titiang mamurde. Tri hita karana pinaka dasar ngelaksanayang danu kerti. Ainge suksema aturang titiang majeng ring pengantar baos ingin galah sani kapai cering titiang ngaturang sembramo wacana majeng ring idadane sareng sami. Sedurung titiang lanturang atur pinih ke pertama lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia majareng ide sang yang widiwasa duaning sangkaning paswecan ide preside iraga mesadu ajeng ring genah turgalahe sani becek puniki. Om Swastiastu. Sani wangyang titiang majeng ring panureksa sani wangyang titiang majeng ring para sisya pamilet pacetokan sami sani wangyang titiang idadane sareng sami sani ten preside ojah titiang siki-siki sani dahat tresna asihin titiang. Idadane para pamiarsa sareng sami mau sang indek danu kerti punika boya jetios wantah sinalik tunggil pahan saking sat kerti sani munggah ring pepelajahan agama napi kesujatian sat kerti punika sad kertih punika kawangun antuk kalih kruna inggih punika sad miwah kertih. Kruna sad medue arti nenem lan kertih medue arti suci yadnya utawi pidabdab. Dados nyane sad kertih punika medue teges nenem kesucian utawi yadnya sani patut kemargiang oleh para jenanane ring jagate puniki. Ngenenin indek pemargin prakertiyadnya minakadi kepertama sani kebaos atma kertih inggih punika usaha sani kalaksana yang mangdeside sahnyang atma nenten kaiket oleh awidya. Pingkalih sani kebaos samudra kertih nenten jawenten tios ngelaksanayang usaha miara samudra pasih miwah pesisi. Ping 3 indek warna kertih nenten wenten tios ngelestariang kawentenan alas sani pina kegenah para beburone mak urip. Selanturnyane sani kebaos danu kertih inggih punika usaha ngelestariang genah pawetuan toya utawi sumber-sumber air sekadi pesiraman tukad danu miwah sani lianan. Selanturipun kebaos jagat kertih inggih punika wantah upekara pabersihan palemahan antuk nguwetuang upekara tawur caru merebu bumi miwah sane tiosan. Sane keping untat kebaos manusia kertih inggih punika marupa upekara manusayadnya ngemargiang upekara dharma kahuripan nganutin guru sastra ngawit saking upekara magedong-gedongan upekara kepuspungset upekara abulan pitung rahina telung bulanan ngotonin mapades pawiwahan miwah sani lianan. Ainggih idadane para pamiarsa sareng sami napi kesujatian danu kerti punika danu kerti inggih punika usaha nglestariang genah pawetuan toya utawi sumber-sumber air sekadi pesiraman tukad danu miwah sani lian-lianan.
Pasti ke idedane sampun uning ring kawigunan toye sane presida ngurip sahananen sane maurip sane wenten ring jagate. Usaha sane presida keanggen jalaran mangdane kawentenan danu state asri inggih punika nenten ngerusak taru sane wenten turmaning ngemargiang upacara melasti miwah ngaturan pekelem ring tengahing danu. Lianan ring punika patut taler ngewangun perhayangan ring wewidangan danu punika mangde presida nglestariang kesucian ring danu usaha sane kemargiang mangde presida ngwerdiang sane kebaos keharmonisan ring jagate. Keharmonisan punika pacang presida kemargiang yening para umat Hindu sampun ngemargiang Trihita Karana. Trihita Karana inggih punika keharmonisan sane kewangun imanusa sareng dewa sane kebaos perhayangan imanusa sareng manusa kebaos pawongan maka miwah manusia sareng jagat genahipun maurip sane kebaos palemahan. Yening iraga sareng sami sampun presida ngemargiang Trihita Karana pasti ke presida taler ngardi jagate kerti. Majalaran sastra Trihita Karana punika jagat baline presida ajeg. Seantukang sastra punika presida nuntun para jenanane ngemecikang sahananin perhayangan genah ngaturang bakti ring ide yang parame kawi. Trihita Karana taler presida nuntun para jenanane ngemecikang paiketan pasemetonan ring Bali. Trihita Karana taler presida nuntun para jenanane namecikang indek kawentenan wewidangan baline mangde asri saking kota rauh ring desa-desa. Duaning kadia asa punika buat kasukman Trihita Karanane patut punika kakardinin kalih kalimbakan pamekasnyane ring jagat Bali. Ainggih idedane sanisuk semayang titiang mangdane presida ngewerdiang pawongan patut iraga ngemargiang sane kebaos atma kertih miwah manusia kertih. Yening ngaptiang perhayangan miwah palemahan parilaksana sane patut kemargiang inggih punika antuk ngelaksanayang samudra kertih, wana kertih, danu kertih, miwah jagat kertih. Ainggih idedane para pamirsa sareng sami napi sane patut iraga laksanayang mangde danune punika becik turmaning pinaka prananing kahuripan sampun sepatutnyane upepira lan becikang mangde danune punika setate asri nenten ngerusak taru sane wenten taler ngelaksanayang yadnya niskala sekadi upekara melasti miwah pekelem ring tengahing danu taler ngewangun perhayangan ring wewidangan danu punika mangde presida ngelestariang kesucian ring danu. Idedane pamirsa sareng sami yening cutetang daging dharma wacana iwau inggih punika kepertama danu kerti punika sinalih tunggil pahan saking sad kerti keping kalih danu kerti tan pinaka usaha sejeroning ngemargiang ajaran Trihita Karana. Inggih ratu idedane sareng sami sane wangiang titiang wantah asa punika presida antuk titiang ngaturang dumada je wenten pikenuhipun menawi wenten atur titiang sani nenten mungguh ring pikayunan titiang nunas majeng ring idedane sareng sami. Jukut kangkung masambel sere sekar alit ring kuping gajah. Kirang langkung titiang nunas ampura titiang alit kari melajah.
maka wesenaning atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.